باش خوندەکارین هێژا و دەلال ون چاوانە هێویمەون هەموو باش بن وانەیە مە ئیرۆ لەسەر شۆرەشیان ڕزگاریانەتەوی ددۆ مە دوانەیە بووریدا سەر شۆرەشیان ڕزگاریانەتەوی یەک مەبر نەهاژی ئەمێ لەسەر شۆرەشیان ڕزگاریانەتەوی ددۆ ئەمێ بەئاخڤن ڕووپەلا 26 دوانەیە بووریدا مەگۆت شۆرەش بتەواهی لە دژی نوژەنتیا قەپیتالیزمی دەرتکەبن و لە دژی داگرکەرین بۆ دخوازن خاکێن وان بکن بن دەسەڵاتداریە خۆدا مە بەحسا شۆرەشا چینێ و یا جەزائیرێ کرد نەهات وێوانەیە دەژی سێ شۆرەش جەمە هەنە شۆرەشا یەکەمین شۆرەشا ڤیتنامەیە ڤیتنام ji sala 1858 ve dikeve bin dagirkeriya Ferensayê. Fransa dixwaze ku Vîtnamê dagir bike, lê piştî di şerê cîhanê yê duyem de sala 1940 de Hitler dikeve Fransayê de. Di heman demê de di aynî sal de sala 1940 de Japonya jî dikeve Vîtnamê de. û vê yekê jî Fransayê didê pejrandin. Yani dibêje dema Japonya dibêjî Fransayê ez dixwazim Vîtnamê dagir bikim û tu jî dûvre dirêzê de tu jî were dagir bike. Êdî Vîtnam destpêkê di sala 1940 de dikeve nava şer de bi Japonan re lê ew şer bi ser nakeve şerê ku 5 sala berdewam dike bi dawî de bi serkeftina gelê Vîtnamê sala 1954 de tê rizgar dibe ji Japonan û Komara Demokratîk a Vîtnamê birêveberiya Ho Chi Minh tê ragihandin. Em bêjin di sala 1940 de Japon dikevin Vîtnamê de. Sala 1945 de êdî rizgar dibe û Komara Demokratîk a mego a Vîtnamê tê ragihandin. Komara Demokratîk a Vîtnamê di sala 1900 sala 1945 de tê ragihandin bi pêşengiyekê Ho Chi Minh. Li vir dema ku Japon boka dibe bi ser neketin û Vîtnam bi ser ket û Komara Demokratîk hat ragihandin êdî dirêzê de kî tê Fransîz tên. Dixwazin ku xaka Vîtnamê bikine bin desthilatdariya xwe de. Di kîja salê de piştî 1945 salekê 1946 êdî Fransîz dixwazin ku xaka Vîtnamê dagir bikin lê serleşkerek hebû bi navê Giap ku gelekî jî hatî û jîr bû di şera de yanî bi zanebûna xwe wek em bê xitetekê deynî ji bo çi? Ji bo ku şerê wî ê li dijî Fransîzan bi ser bikeve û di dawî de jî çi dibe? Bi êrişa Dien Bien Phu di sala 1954 de êdî Fransîz ji xaka Vîtnamê derdikevin û Vîtnam bi ser dikeve. Em bêjin sala 1946 de Fransîz dixwazin ku Vîtnamê dagir bike. Lê bi ser nakeve sala 1954 de êdî Vîtnam bi ser dikeve û Fransîz ji xaka Vîtnamê derdikevin. Di vê salê de jî di konferansa Cinêfê de sala 1954 de di konferansa Cinêfê de biryarek tê girtin. Cinêv ew biryar çi dibêje? Biryara gotê girtin dibêje ku wê Vîtnam bibe du beş. Beşê Bakur û beşê Başûr. Beşê Başûr tê de Komara Demokratîk a Vîtnamê tê ragihandin. Lê beşê Bakur kî tê de dimîne? Beşê Bakur desteya Yekîtiya Amerîkî bi 500,000 leşkerên xwe ve li wê derê dimînin û hemû coreyên teknîkê di destê wan de hene. Ev di vê konferansê de ev biryar tê girtin ku wê Vîtnam bibe du beş. Beşê Başûr Komara Demokratîk a Vîtnamê lê tê ragihandin û beşê Bakur jî desteya Yekîtiya Amerîkî bi 500,000 leşkerên xwe ve yên ku hemû coreyên teknîkê di destê wan de hene li wê derê dimînin. Li vir Giap çi dike? Dixwaze
گو ویتنامی بکه کۆمارەکە یەکگرتی ساڵە 1960 دا گیاب خوازێ گۆ داگر بکێ دیسا و دەستە یەکێتیە ئەمریکی ژێ دەرخێن ساڵە 1960 دا ئێریشێک لەسەر دەستەیە یەکێتیە ئەمریکی یا گۆ لە بەشی باکوور دما بێژ ئالیێ گیاپڤە و لەشکرێن پێرەشخۆ تێ ئەم بێژن دخوازێ گۆ دیسە ویتنامی ڤەگەرێنی د ئەنجامی دە چ چێت بێت ساڵە 1976 دا دێ ئەنجامە شەرەکی دەمدرێژ و زەحمەتدا ئێدی ویتنام ji destê hemû dagirkeran derdikevî û rizgar dibê û digihêjî serxwebûna xwe Vîtnam dibe komareke yekgirtî me got di sala 1976 de Vîtnam dibe komareke yekgirtî bi vî awayî jî digihêjê serxwebûna xwe تمام ما سر شورشا ویتنامیم آخوین و ما گود سر لشکری ویکی بو پیشنگیا ویکی بو دکیجان سالی دا پیگ هات دکیجان سالی دا جی رزگار بو ما جوارا گود انها امی بحثا شورشا هندستانی بکن روپلا دپایرا 27 شورشا هندستانی هندستان جبر خاکنیگاریە خۆیان استراتیژیک بوویە وڵاتێکی کۆوسا میتینگەر لەسەر وێ شەڕی پارڤەکردنێ بکەن هەری داویژی دکەوێ بن دەسەڵاتداریە میتینگەریە ئینگلیستانی di ساڵە 1957 دا دکەوێ بن داگیرکاریە ئینگلیستانی ئینگلیستان دەما گوتێنە هەندێ چ دکن دەستپێکێ زمانی ئینگلیزی دکەنە زمانێکی فەرمی دناوە هەندیاندا پیشەکار تو نەدبن ئەم بێژن جوواک bi tevahî di gundan de dimîne û em bêjin pergala aborî ji têvalakirin pergala kastê derbekê dixwe em bêjin jî ew berhemên erzan biramanên azadî û lîberal di nava hindiyan de tên belavkirin berhemên erzan yên îngilîzan ji xwe di nava hindiyan de tên belavkirin پشتی دماغو انگلیز زمانی خود کنه زمانی کی فرمی ایدی گلی هندستانی دبیجن پیوستیامه به سرهلدانه هیا لی هر تم او سرهلدانی وانجی چه به خوینه دهاتن چوساندن معنی دو شورش هندستانی کنگی دست بگیریم سالا 1857 ده که داگر کریم انگلترا یعنی جی انگلیز انگلیز خواستیه گو خاکا هندستانی داگر بکش بر خاکنیگاری اوی یا استراتیژیک کنگی شروع ایدی دست پیدکی و چاوا شورش پیکتی و اینها ای خویا کرن دبی لگوری شیروین مارکس بیجی دبی هندستان و گلی هندستانی بتنی دگارا ده انجام شورش که کار کرانده لدیجی حموم تینگران بکهیجا رزگاری خوا ایدی اف شورش به پیشنگی غاندی دست پیدکی غاندی جی کسکی زانبو بزانبون اخوا دخوازی گو اف شورش بسر بکوی اف شورشاوی جه د چینا پیکتی یک جه چینا هیزا گندی و جبر گو گندی خویایی نب هیزا خوا شورشا خوا جوی چینی پیکتینی یک یا دی جی چینا ناوین او چینا گو ام بیژن بتایبتی کار کرده ده هنه جوان هر دو چینا شورش آخوا پیکتینه دداوی ده جی جبو اف شورش آوی بسر بکوی چتکی سیت شتا دی پیشی آخوا دست پیکه یکیتی که چیت کت نورا ملت هندستانی ده او یکیتیش خود بی سدم گو شورش آوی بسر دکوی یکیتی دما گو هبی چه شورش بی بسر دکوی نو که گو هر یکی پارتیه که شخوره چیکی و لاواز ببی پارچه ببی ادینا که جه سرخوابونا خوا جبر وی یکی غاندی چکر یکی دید نابرا ملتی کرد ده بیجن ملتی هندستانی ده چیکر یاد دو اجید بیجی او
باجین بیداد ینگو جبو انگلیزان دهاتن داین دینا قط کرن دهمان دمیدجی بویکوت کرنا بر همین تکستیل ین انگلیزان او بر همین تکستیل بجن او معمل ینجاو یانجی او بر همین ارزان ینگو دنافا هندیا دهاتن بلاف کرن افجی دینا قط کرن جبر وی که جی اف هر سی سدمی هان بول بتایبتی جی مگوت یکیتی اف دبنا سدمین سرکفتنا شورشی هندی دما گوان سدمی هان بیکتینن ایدی انگلیز نمادکاری ریل بر بویرین سال 1947 ریل بر وان بویران بگری ده داوی دا جیچت کی انجامی دا دبیجی انو امی خواج هندستانی وقتینن و وی بویری دگری بویرا کو خواج ولاتی هندستانی وقتینی ده سال 1948 دا ایدی سال 1948 دا ایدی هند گهیجی سرخوبونا خو او رزگار دبی جهمو هیزین میتینگر و داگرکران به تایبتی جی مگو کی انگلیستان دکی جا سالی دا رزگار دبی 1948 نهام بین شورش داوی جی شورش کوبایه شورش کوبا خویاییه و نافکی تیجی لیتی کرن جیرد بیجن شورش 26 تیرمهی چماش خود به 26 تیرمهی جبر گودوی دیرو که دجی ام بیجن دست بیکر یه شورشی ده 26 تیرمهی ده مگو شورش هری داوی کوبایه کوبا ده 26 تیرمهی ده شورشگرکی کوبایی افشخوار دست بیکرنا سرهلدانی بو 26 تیرمهی شورشگرکی کوبایی بناوی فیدل کاسترو لدیجی دیکتاتوری بخوین باتیستا یگو ده سال 1952 دا جالی امریکا و هاتوی سر دست هلاداری اف شورشگری کوبایی لدیجی باتیستا در دکویش برگو دیکتاتور بو اف باتیستا دوی دیرو که دا دی سر دست هلاداری جالی امریکا سال 1953 دا ایدی فیدل کاسترو لدیجی باتیستا در دکوی دی 26 تیرمها 1953 دا وکم کارم بیشن شورش دست بیدگی دماغو شورش دست بیدگی دست بیدگی چت کن سردگرتنه که او فیدل کاسترو او شورشگرکی کوبایی و هن کومی پارتیزانان ینکو پیرا سردگرتنه که لسر پولیس خانه مونجادا چی دگل لی او سردگرتن سر ناکهوی ام بیجن کارم بیجن سردگرتن وقت به اقتحام یعنی انو دخواستن گو مخفرکا کوبایی داگر بکن لورده ما او سردگرتن سر ناکهوی گلک کسی شورشگرین کوبایی دین کشتن و ین دمینن جی به فیدل را دینا گرتن سال 1953 ده پشتی وینا سال 1955 ده فیدل کاسترو به روایکی مشختی در باسی مکسیک دوی سالات پیرا 1956 ده او شورشگرین دبن فرمانداری فیدل کاسترو ده بکشته که بچوک بناوی گران ما ناوی کشته یا چه بو گران ما اف دوی کشته ده چه بو هن ام بیشن جلو برگ هن پیوستین گوپی قریبن شورش آخوا پیک بینن هن جلو برگ هن چک جیته ده بون هن پیوستین هری تیم بون یعنی دوی کشته ده بون اف کشته او شورشگرین کوبی ده بون جه مکسیکی بریکتن و بر بکوبایوا دچون جبو چه جبو دیسه شورش آخوا جنوبا بیک ورینن و لدیجی دیکتاتور باتیستا درکون لی چاوا کو دگهیجن کوبای هشته و دی شروان بریویتیا هفت روزان دا چاوا گو گاوا خطا ویجن کوبای راستی ایری شکیتین
gelek جوان دوی ایریشی دا تین کشتن یین دمینن جی چنا کودری دی چنا باجاری کوبای یه بناوی سیرا ماسترای لوی باجاری ایدی دیسا بینگه شورشی آوا دکن و دخوازن گو دیسا خوا بهیز بکن و لشکرین خوا دیسا بگل را تخواستن گو گل بواره بسکنی دا گو شورش آوا بسر بکوی ایدی بینگه پارتیزانان جوی باجاری درد کوی سیرا ماسترای چت کن دست پیک دوی باجاری دا سالا 1957 دا ایدی ایریشکا سرکفتی لسر گارنیزون لشکری یا لکودری لبرجمی ریو دیلا پلاتا ایریشکا سرکفتی پیکتی لیس برجمی ریو دیلا پلاتا یه سر گارنیزون لشکری یا لوی دری گارنیزون لشکری جی یا شخویان بیشن یا تابعی باتیستا وابو گارنیزون لشکری الفرد ماغو افيريش بسرد كافيد باوكا بيجن هيزا بارتيزانا زيدتر دبي بفرمانداريا كيبو اف ارتيجي يك جي نافينا كاميلويا او تشي جيفارا و راؤول كاسترو و اخوان الميدا افانا بيجن ريفابرتيا يانجي بيشنجيا في شورش يذكرن و هر تمجي بلان دينان داغو شورش هوا بسر كبي جفرو بيدا بشتي في إيريشا لسر غارنيزونا لشكري يا البرد جمي ريو ديلا بلاتا إيدي جفرو بيدا هرغو بارتيزان دچن هيزاوا زيدا تردبي و دهمان دميدجي هيزا باتيستا لاواز دبي لفر باتيستا تكفي مطرسية دا و دبيجي هالبجارتنين سرو كوماري جي ديسا ددي بجراندن يعني دخوازي قو ديسا او ببي سرو كوماري كوباي لي قال شخوا وان هالبجارتنا نا بجرينن و بويكوت دقن يعني بسر هالبجارتنا دا جي ناتشن جبرقو قال چما قال بشورشي رتسكني ايدي قال لرخ شورشي تسكني افجي بوقت تشتكي يعني بيجن باش بتشتكي باش مش بو شورشي تما قو قال حمل بهذا سكني لديجي باتيستا لفر بو وقت امكارن بيجن دسبيك عسر كفتنا شورشي بو بشتي في بويري شر جدو انيان دس بيدكي يك جي بريفابريا كاسترو برب اورينتفا ويه دنجي بريفابريا تشي جيفارا برب هريما لاس فيغاسفا شر جدو انيان دس بيدكي يك جي كاسترو بو بريفابريا كاسترو ويه ديجي تشي جيفارا دبيجن ديسا بلانا خدينن جبوغو چن بگلرا ایدی بگهیجن سرخبونا خو دداوی ده هری داوی سالا 1950 دبی سالی دا گیوارا گل ودخوینی گراوا گشتی بدروش مگی او دروشم چه دبیجی دبی همو دسلاداری و دستور آملت سرهل دیرا بوی دروش مگی گل ودخوینی گراوا گشتی ده سالا 1950 ده عيني سال ده باتيستا درافي أمريكا چما أمريكا جبرگو أمريكا و دينا بسر دسلاداري مگود سالا 1952 عندش علي أمريكا فهات بسر دسلاداري جبر في تيجي ديسا درافي أمريكا دبيني گو نچارا گو باز ده جبرگو نماكاري ري البروان بو يران بگري دفردا نما گو باتيستا درافي أمريكا إدي قل بي گو راستي دربي جي ورن دكفن غرافا گشتيدا و بفي آواي جي كوبا ديرزگار کرن جه همو داگرکری و هزين ميتينگر و ديكتاتوريا باتيستا بفي آواي جي ام في وانه بداويت کن سرکفتن دبیا كوبا اشقام امنها برسي خواه نرخاندني چاره سر بکن برسي نرخاندني دبيجي يا اكي كومارا ديمقراطيك فيتنامي جعالية كيفا و دكي جان سالي دا ديراغ هاندن فيتنام مگود جعالية هوشيمين و
پشتی شری بژاپۆنان را د ساڵا 1940 دا اف شری هانا بسر ناکەوی ایدی ویتنام د ساڵا 1945 دا کۆمارە دموقراتیک برێڤەبەریە هۆشیمین دی راگەهاندن. یا دوات بێژێ د ئەنجاما چدا بریار تێستاندن بۆیە ویتنام ببە دوو پارچە مەگۆ د ساڵا 1954 دا دەماگۆ فرەنسیس تێن شکاندن ئێدی د کۆنفرانسا جنێفێدا تێ بریار تێگرتن بۆیە ویتنام ببێ دوو بەشی باشوور ئەو لێ کۆمارە ویتنام یا دەموقراتیک تێ راگەهاندن و بەشی باکوڕژی دەستەیە یەکێتیە ئەمریکی تێدا دمینن. پرسا سێمین بێژێ کەنگی ویتنام دبە کۆمارەکە یەکگرتی. دەماگۆ غاندی بە لەشکرێن خۆڤە یێ لە باشوور دمان ئێریشی گیاب ئێریشی دەستەیە یەکێتیە ئەمریکی یاگۆ بە 500,000 لەشکرێن خۆڤە لە ئالیە باکوور دمان دەماگۆ ئێریشی وان دکێ گیاب ئێدی بسر ناکەوێ دەستەیە یەکێتیە ئەمریکی و ویتنام سەرکەفتن دبێ ژێرە بڤی ئاوای ویتنام دبە کۆمارەکە یەکگرتی بەشی باشوور و بەشی باکوور دبنە یەک بەش. پرسا چارەمین ژی دبێژێ شۆرەشە هەندستانê bi Kurdasî veke. مەگۆ هندستان ji ber xaknîgariya xwe ya stratêjîk bûye welatekî ku wisa mêtînger li ser wê şerê parvekirinê bikin. Herî dawî jî di sala 1850 li vir jî mejwerdeyna sala 1857 de herî dawî dikeve bin dagirkeriya İngilîzan de. İngilîz dema ku dikevin Hindistanê destpêkê zimanê İngilîzî dikine zimanekî fermî di nava Hindiyan de û pîşekar tune dibin berhemên erzan yên İngilîzan di nava Hindiyan de tên belavkirin civak bi tenê gundan de dimîne pergala aborî derbeyekê dixwe yan jî tê valakirin. Bi vî awayî piştî ku İngilîstan zimanê xwe dike zimanekî fermî di nava Hindistanê de êdî Hind bê navber درابن سرهلدانا. مگو شورشا هندستانی چاوا بسرکت دماگو غاندی پیشنگیا وی دکر دسپیکی یکیتیه که دنابرا هندیان ده چه دکی بوی یکیتیش خوا دگهیجن سرخبونا خوا او چیجی او باجین بیداد یگون جبو انگلیزا دهاتن داین دین خود کرن او چیجی امبیجن یا سیاجی بویکوت کرنا برهمین تکستیل یین انگلیزا. هری داوید سالا 1957 ده دماگو انگلیز دبینن گو نکارن ری لبروان بویران بگرن انجاما جولات وقتین دستینن سالا 1958 ده سالا 1948 ده ایدی هند رزگار دبیج همو میتینگر و هیزین داگرکر به تایبتی جشقاکی بو انگلیستان بو. پرسا پێنجەمین یا داویژی دبێژێ بچە ئاوای دیکتاتۆریە بخوین ئا باتیستا ژالی ئەمریکایەوە هاتبوو سەر دەسەڵاتداریە ئەم بێژن ساڵە 1952 دا دەماکۆ باتیستا دبینێ گۆی هەلبژارتنên wî bi ser nekevin êdî van hilbijartinan disekinîne û bi alîkariya Amerîkayê dibe rêkeftinekê çê dike û dibê serokkomarê Kûbayê êdî Amerîka jî piştgiriya wî dike û di sala 1952 de dibe serokkomarê Kûbayê. Bi vî awayî Batîsta tê dibe serok. û bi vî awayê waneya xwe bi dawî dikin heta waneyeke din hûn bimînin di nava xêr û xweşiyê de.